Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kima puji lor sesara jannah Allah taala. Puang panca jingin lino nolol lisa nenia matri atau tungal linota. Na ang tamo apa na mereki kesempatan untuk laksanakan ipak kasih yang Allah perapit tarata mau ni dek na pada tahu-tahu lebe sedi pak dan wata mamuare sinin na pak kasih tak rilalan na ulan ramalang na tarime pung Allah taala si bawa apala suku nenia na fataraka ibu Allah taala virus corona COVID-19 rilalan na wanwata. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkeni bulan ramalama boko malene-lene sedih papana dinge mak darara atie si kore-kore sarai nasaba angkaki pada nasalei bulan ramalang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Narima kuana naro loni mai nari palahiran tandra riron lutta iye esoy nasaba takabir mega lori fong Allah taala nari ngaramana toni dosa tadi pada tarupa tau kuenna si kampota bali bolata sumpul lolota terutama nyerito duwe pajajata nasabak makukwetan disapa anak-anak biasa pediri yatinna to pajajanna napa nasalai gangkan na pole loles melo mihakwate to pajajanna iya mua biasa mega lalo riolo pajajanna to melo tabe riyewa ada rito matana tapapagarak ni nabalingangi bahkan angka anak-anak biasa mewe makarakara to pajajanna nani angka to biasa malampuru bahkan melok punu itu pajajanna nauzubillahi min zalik. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak paha, tojo paha, peta paha atinna, pi pangajari tan neng kalinga si tan natasi tan napegok si tan malaku si tan ranna anak cilaka. Maka dia hubungan Allah taala rilalanna kurama lebih wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Betuana purana patentu hubungan Allah taala ajana angka musompa sangadinna alena nandia pada apa dia cekor itu dua pada jamu. Allahu akbar, walillahil hamd. Makunirona sangayana hubungan Allah taala ia mau bawa makada puah ya rega temaka karena na onco pasna narekori gara-gara memen ni pribadi-bali memen ni ia regari yewe mapangewato duwe pajajata narekori ngarangi anda sarasanna to pajajata kuenna indota namuni pakadang iwerelina lolalisa de to na siangke
tabayangkan ni mapamula mo nangi dengan tak manda sarasa metoni lebih bihari waktu na tamputa tudangi nama resa jokawi nama susah liwinan rasa-rasa letuk na jajata ini lokong anak memana si indota na pernah dinga si pedie dan dia rasa-rasange si mata turun pali ni puasa na madda melo pasuki pula di babuana resa ria se na resa pedi relebo na pedi si wali aje na riputanange si wali tori calori na ke buru salah cek dari calori na kubur non tapa jadi siti naja maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain bekanna na iya riona kung Allah Ta'ala tak gatungi riona kedua pada jata na iya galinna kung Allah Ta'ala tak gatungi rigalinna kedua pada jiang jadi na rekoriona bawa to pada jata dek memang na riulil lebih pihak na rekoriona kung Allah Ta'ala apalagi na rekor surga na memang na iya to madarakar kedua pada jannah jangankan surga namu baun na surga deton ulle memoi nauzubillahi min zalik. Jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Narima naro di dalam khutbah singkat ini marilah kita menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, makada engka pasang dua pasalan de na ular rupa tawele seri nomor sedi pasalang ritujunna Mario yare gamaranu nomor dua pasalang ritujunna Sarah yare gaman nawa-nawa narima kana naro agama tak napa guruki nareko Marioki syukuruki nania nareko na boleki abala sak baraki pada padanna yewe watue kita sedang diuji oleh musibah atau COVID-19 narima kana naro tasabarakangi makumatero doktori pojanna Allah Ta'ala ia naritu korome nabi-nabi nani atau masalawe mega riwereng ujia batoa nasaba asak barakan namoloi gangkan nari pancaji tau kami na malati risesena Allah Ta'ala pada padanna Nabi Yunus ikarantina ribabuana balewe gangka naruntu ummana pada toba Nabi Yusuf ikarantina wiri panjarai gangka nariwattu masukna pola ri panjarai ipancaji nabi dan niya mancaji raja Nabi Muhammad ikarantina wiri lalanna gohira selama kita pula asona gangkan nari panurungi surah al-alaq yarega akorang natiwi mancaji sura matapa rilalanna iyewe lino narima pana naro pada loni mai mala agurum maraja pola ritori pojinna Allah Ta'ala perlu kisah bara nania simata melo tulung ri Allah Ta'ala mereka mangi nalindrung ki pola riyamanna abalae terutama virus corona COVID-19 memari nak dampung nia napaka lebih ki Allah Ta'ala rimon dicapun yewe la samalbangi kemudian kesimpulan yang kedua makada idi anae ajak lalu kina angka madarakai tadwe pajajata nasaba sek di Indo nulle piare 10 anak na iya kia 10 anak belum tentu nulle jampangi sek di Indo sek di Ambo nulle pandri 10 anak na iya kia 10 anak belum tentu nulle pandri sek di Ambo. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma irfa' anal bala wal waba wal fahsya was sada'id wal fitna wal mihna ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia wa an baladina baringan khassa wa sa'iril buldan ya rabbal alamin. Allahumma afa annal bala wal waba wal fahsya was sada'id wal fitna wal mihna ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia wa an baladina baringan khassa wa sa'iril buldan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.